Ni impanuka ikomeye cyane, ni impanuka ibereye Kimironko munsi ya controle technique. Iyi mpanuka rero irijije benshi, iyi mpanuka iteye benshi ubwoba, iyi mpanuka ibaye bitunguranye. Iyi mpanuka rero ibereye nk'ahazwi Kimironko hano kuri controle technique, ngira ngo abenshi murahazi, imbere ya BK, haruguru ya BK Arena ndetse haruguru ya Stade Amahoro. Nibwo iyi mpanuka ibaye ku iki gicamunsi, hari ku itariki zisanga 25. Iyi mpanuka yaje kuba mu masaha ashyira saa moya za mu gitondo. Iyi mpanuka yarijije benshi, impanuka yateye benshi ubwoba. Iyi mpanuka ibaye none ahangaha babiri bakomeretse ndetse umwe yahise akomereka bihagije cyane. Kubw'amahirwe nta muntu ugize uburira ubuzima mw'ino mpanuka, ariko wakomeretse amaguru yombi yacitse kubera ko imodoka yanyuzeho irayahwatahwata neza ahinduka nka capati. Bivuze ngo n'ubundi bigaragara yuko uyu wagonzwe gutya ndetse maginganga bari bumuce ukuguru agatangira kugendera mu kagare. Bivuze ngo nta rupfu rurenze urwo ngurwo. Maginganga rero iyi mpanuka yabaye ku burangare bw'umushoferi wari utwaye imodoka iri mu bwoko bwa hoho, wari urimo ukata hano kuri Stade Amahoro, dore ko bitari binemewe n'amategeko kunyuza hoho hano. Bivuze ngo umushoferi wari utwaye imodoka ya hoho we yagumye hamwe, ntabwo yagize yirukanka. Traffic polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda niyo yahise yagera mbere yuko ambulance yagera. Mu kuhagera rero bahita batangira gupima uyu mushoferi wari utwaye imodoka ya hoho ngo barebe ko atanywa ibisindisha, basanga ntabwo yanywa ibisindisha. Bamubaza impamvu yari aturutse hano, avuga yuko ariho hano yari abonye umuhanda n'imihanda yose ifunze. Bamubaza impamvu agonze, avuga yuko uyu nguyu agonze agacika ukuguru, agacika amaguru yombi, ari uko yari apanze imodoka rero yafashe feri birangira agiye mu mapine, bityo rero nawe we ntago abifitemo uruhare. Bityo rero uyu mwana wari upanze iyi modoka niwe uri mu makosa, ariko kuba yagonzwe nta makosa arimo. Nibwo ambulance yahise yamagarwa byihutirwa cyane kugira ngo ize itabare abakomerekeye mw'ino mpanuka, harimo bava bihagije kugira ngo bataza kwaburira ubuzima. Imbangukiragutabara yahise yamagarwa mu kanya nk'ako guhumbya, yari ihageze itangira kuvura abakomerekeye mw'ino mpanuka. Iyi mpanuka rero yarijije abanyarwanda benshi cyane. Abaturage babonye iyi mpanuka umva uburyo kibahaye itangazamakuru amakuru. Nabonaga imodoka yaho iri kuza yirukanka itarwiyambitse ndetse yazaga iri kugendera nko ku muvuduko wa 65. Bivuze nk'uko nabirebaga ishobora kuba yagenderaga ku muvuduko wa 65, kandi bivuze ngo bwari yarengeje umuvuduko. Iyi modoka yaho ntabwo yari yikoreye bitewe n'ukuntu yirukankaga. Nibwo yaje kugira hano ifunga feri birangira ikoze impanuka idasanzwe. Nibwo rero twe twabonye iyi mpanuka ihise iba bitunguranye, kandi iyi mpanuka yabaye ku burangare bw'umushoferi wari utwaye imodoka yaho kwinyuzaho bitemewe n'amategeko, kandi ikindi kuba yagonze bikarangira iyi mpanuka umuntu umwe ayiburiyemo ubuzima. Bityo rero turasaba inzego zo mu muhanda, traffic police, ko zajya zigisha abantu bashoferi bakajya batwara ibinyabiziga batasinze, batari na hangover, dore yuko umushoferi byagaragaraga yuko yabanyoye ibisindisha. Kandi abaturage basaba polisi yuko yazazana n'utundi dupima ibijyanye n'itabi abantu banywa. Abenshi bakunze kunywa urumogi, abenshi bakunze gutwara izi modoka za hoho bakunze kunywa urumogi rukabasindisha, kandi tuno twuma dupima ko umuntu atanywa ibisindisha ntabwo tujya twumva yuko umuntu yanyoye urumogi yasinze. Kandi bavuga ko ikiyobyabwenge cya mbere gishobora kwica umuntu cyangwa gishobora gutuma umuntu asinda vuba ni urumogi. Bityo rero abaturage basabye polisi ko traffic polisi ko bashaka n'agapimo kazajya gapima abatwara imodoka barebe ko batanyoye urumogi, kuko abenshi bakunze kuzitwara ari nk'abasazi. Polisi yabapima bagasanga ntabwo yanyoye ibisindisha, kandi kumbe binywereye ikibaba, ndavuga urumogi. Bityo rero abaturage nicyo kintu babashe gusaba traffic polisi yo mu muhanda ishinzwe impanuka zo mu muhanda, ariko bavuga yuko iyi mpanuka yabaye bitunguranye, kandi iyi mpanuka yabaye ku burangare bw'umushoferi wari utwaye imodoka yaho. Nongeye kwibutsa ko iyi mpanuka ibereye hano Kimironko, hano inyuma ya controle technique, ruguru ya BK Arena, ruguru y'Amahoro Stadium, niho iyi mpanuka ibereye. Iyi mpanuka rero ibaye murabizi ko ejo hari umukino wahuje APR ndetse n'abareyo. Bivuze ngo rero ni nyuma y'uyu mukino, mu gitondo cyo kuri uyu mukino nibwo rero iyi mpanuka yabashije kuba. Ariko kubw'amahirwe n'abantu benshi bigeze bapfira mw'ino mpanuka, uretse umuntu umwe wakomeretse bihagije cyane akaba yacika amaguru, nta n'undi muntu wigize uhaburira ubuzima. Iyi mpanuka rero yarijije benshi, itera benshi ubwoba, bamwe barasungamiriza, abandi basuka amarira, avuga ko uyu mugabo imugize ikimuga nyine nta kundi. Bivuze ngo ariko Asilas zatanga impuzamarisha no kumana miliyoni 10
cyangwa miliyoni 20, nimba hari umukene akaba nikenura akabarya gake gake amafaranga yamugirira umumaro ashaka kugura imodoka yo kuzajya agendamo, bivuze ngo rwose iwe akomeze ashikame kandi agume hamwe, buriya nirwo yandikiwe. Nimba imodoka yamugonze agacika ukuguru kandi uwamugonze arahari, bivuze ngo kandi afite n'ubwishingizi, bivuze ngo rero bivuze ngo araza gufashwa na polisi abone ubutabera. Bivuze ngo kugeza amagingo anga rero iyi modoka yasubiye mu kazi nk'uko bisanzwe, aba bagonzwe bajyanwe kwa muganga. Bivuze ngo uyu mugabo azadekarara sirasi ibashe kuvuza abangaba bakomerekeye mwino mpanuka. Turabakunda cyane, Imana ibarinde, Imana ibahereze ubuzima buzira umuze, kandi ikindi mwarakoze gukora subscribe. Ibyo tugezeho ni mwebwe tubikesha, ibyo twenda kugeraho ni mwebwe tubikesha. Imana ibarinde, mutangire uwa mbere mumeze neza, muhahe muronke amakuru nakagaruka. Ni bwo bwa mbere ugize ko na muyoboro wa Kidasamara TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Turagukunda cyane, Imana nawe ikomeze kukurinda.